Rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya 4 turahera aho ngaho tugeze kuri 5. Ndumva nakwifashisha n'usoma Bibiliya ijambo ry'Imana tugafatikanya kubera ko zose ni Ikinyarwanda, ariko kandi hariho andi magambo atazashaka guhura ariko nanone aganisha kumvisha neza icyo bivuze. Wagega hari ugatunganya izindi mikrofone ga nanone bamaze kutubwira ngo umurimo umuntu akora azawukorana umwete, twama tuvyumvaga duhereye ubunyine niko kwiza. Mwegere hariya muzitunganye ntituburaga mikoro tuzifite. Yes. Abagalatiya ibice bino murongo wa mbere. Karinjo nzoza nsoma umwe nawe ukomerezeho kugira ngo haravuga ngo ariko ndavuga yuko umuragwa iyo akiri umwana atagira ico atandukaniraho n'imbata, ahubwo aba ari nyiri ibintu, ahubwo yaba ari nyiri ibintu byose, ahubwo ategekwa n'abamurera n'ibisonga kugeza igihe cyategetswe na se. Natwe niko tukiri bato twari imbata dutegekwa n'amategeko ya mbere yahoze mu isi. Kuri 4 akavuga ngo maze igihe gikwiriye gisohoye Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko ngo acungure abatwarwa nayo. Amen. Amen. Biduheshe guhinduka abana b'Imana. Amen. Amen. Ngaho soma. Kadusome. Abagalatiya ni ibice 4 guhera ku murongo wa 1 tugeze ku wa 5 haravuze ngo icyo nshaka kuvuga nuko ugenewe guhabwa umunani mu byase, nuko umuntu ugenewe guhabwa umunani mu byase igihe akiri umwana, mu gihe atarakwiza imyaka yo guhabwa uwo munani, ntaco abarusha umugaragu cyangwa umwungeri w'inkoreraga hato nubwo ari we uzaba umutware wabyo, nubwo aba ari nyiri ibintu ariko umurera niwe ubifite, ahubwo agumya kugengwa n'abamurera, ahubwo uwo mwana azagengwa n'abamurera n'abashinzwe ibintu bye kugeza igihe se yategekeye ko azahabwa umunani. 3 natwe igihe twari nk'abana, natwe mu gihe twari abana burya twakoreshwaga agahato, twakoreshaga imirimo y'agahato n'ibinyabutware arizo mategeko bigenga iyi si, ariko igihe cyagenwe kigeze, ariko igihe cyategetswe gisohoye Imana yohereza umwana wayo azarwa n'umugore, kandi wabyawe n'umugore, kandi avuka agengwa n'amategeko, kandi avuka agenga n'ibyo binyabusanga byo mu isi kugira ngo acungure abari bakigengwa nayo n'amategeko, bityo tugirwe abana b'Imana. Amen. Kugira ngo twuzure tube abana b'Imana. Amen. Imana iguhe umugisha pastor. Dushimiye Imana nkuko abambere babivuze, amashimwe ni menshi ntarondoreka, tidushobora kuyavuga none ngo arangire. Niko n'umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo ijoro ashobora kurikesha ngo n'amanywa akira, ariko nabwo ngo ayo mashimwe ntiyo yavuga ngo ashire, ni menshi ari mu mitima, ariko turashimira Imana ituboneye umwanya mwiza wo kugira kandi ngo twongere twumve ibyiza Imana yateguye. Amen. Bamaze kuvuga ijambo ry'Imana, Imana ibaho umugisha. Siritoya iryo tworitahira, ariko kandi reka twongere tuvugeho natwe umwanya muto kugira ngo irigana ryo twateguye muri tahane. Suko ba niko kwiza, kandi ndabizi ko ritabagwa nabi nkuko nirindi mwabyumvise, niko kwiza.
ababanje Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Turacafite ibyishimo by'icyo twumvise ku cyumweru uhereye mu gitondo kugeza ku mugoroba, ariko ibyishimo n'ubundi bikomeze be mu mitima yacu byo kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana uko rimeze ntushobora kurigabanya kandi ntushobora kuryongera. Uko rimeze nuko ntushobora kurishiramo inyorosho ngo rikunde ngo rikorohere, ntibizokunda. Ntiryoza uko watekereje, ariko ijambo ry'Imana Bibiliya izivuga ngo ni inkota. Amen. Ni inkota, kandi inkota ngo ni inkota ngo ikebera mu giyombi. Haleluya. Mu Rwanda haba icitwa umuhoro. Umuhoro ni wa wundi ugaramye gutya. Abantu bakora mu mabusheri bazaba bucyaza uwo muhoro ubufashe cyane. Murawibuka wa wundi umeze gutya? Hano sindawubona, ariko uba hariya hari hakugira haba. Ni inkota. Ijambo ry'Imana rigereranywa n'inkota. Ijambo ry'Imana rikagereranywa n'umuriro. Ijambo ry'Imana rikagereranywa n'amazi. Amen. Rero kuvuga ngo ngutegereje ko riza rigushekerera ntibishobora guhura. Amen. Riza uko ryaje rigahurirana n'igufwa rigakata, rigahurirana n'inyama rigakata, ico rihuye cyose riza rikata. Ntirigira uwo riza ritinya ngo afite ifaranga, oyaye. Uko nuko ntaho riza ritinya. Bwana sifiwe. Iryo ni ryo jambo ry'Imana. Ntiriza ritinya kubwira umuntu ngo afite ibyubahiro. Iyo uri umunyangeso riza ryama riza neza rikamara rinyuramo hagati nuko rikabarira ushutse. Iryo ni ryo jambo. Umuriro nawe tugira icyo uzutinya kibaho, uzutwika ugakongora. Bwana sifiwe. Hariho umugani bageza bavuga ngo umuriro ngutinya amazi, ngo amazi nayo agatinya ifu. Ariko ntibihuye. Uzutwika ugakongora ibintu byose bigashira. Ubundi iyo mashanyarazi abaye mukamenamwe amazi niho neza haza haka. Bwana sifiwe. Niho haza haka neza. Ubu nyine gaze baziguriye ibirengeti basigaye bazitwikira. Bamenye neza kuko bamenyemwe amazi kibazo icoba gikomeye cyane. Tumaze gusoma ijambo ry'Imana. Urugwandiko Paulo yanditse yagwandikiye Abagalatiya. Nta bitabo bibiri kuko abenshi bazakunda kubivuga bakavuga ngo igitabo ngo ca mbere ngo Paulo yandikiye Abagalatiya ngo ni ca kabiri. Ni inzandiko yanditse azandikira Abagalatiya. Muri urugwandiko rwa mbere yatangiye yibwira abantu, ababwira uwo ari we. Arababwira ngo ngiye kubabwira impamvu y'urugwandiko, ariko kandi ngo nubwo ngiye kuyibabwira ngiye kubanza kubabwira uwo ndiwe, mumenye uwo tugiye kuvugana neza. Mbibabwire mwa Abagalatiya mwe, mbabwire muzi, ejo mutazohinduka mukavuga ngo uwababwiye ntitumuzi. Arababwira ngo mwa Abagalatiya ngiye kubibwira. Arababwira ngo kumumbona ndi imbata, ariko si ndi imbata nk'izindi, ndi imbata y'Umwami Yesu. Amen. Mubanze mubimenye neza kuko ugiye kubaganiriza ari imbata, ariko atari imbata isanzwe, ari imbata yoherejwe izi ikikoro. Imbata yavuye ku Mwami Yesu. Icya kabiri, ku gice cya kabiri hariya nari mvuze ni ku gice cya mbere. Icya kabiri yaje nanone ababwira ngo amacakubiri
yavuye muri Petero ngo yari yarateje mu itorero uburyarya, nibwo buza buteza amacakubiri mu itorero. Uburyarya ni iki? Ni igihe ubebera kuvuga ikintu uko citwa hari ico ugamije kuramira. Tivzokunda ko uvuga ikintu uha ubona ukuri kwacu ariko ngo gucishe ku ruhande, ngo arareba aravuga ngo naya mafuti Petero yateje mu itorero nayo nzoyakoraho. Aravuga ngo ndaco nsiga, niko nahereye mvuga ijambo ry'Imana tirigiri wari zaritinya. Wogishimira cyangwa ntugishimire ariko rizariza ryo. Aravuga ngo uburyarya bwa Petero nawe ndabukoraho, nawe ndabuvuga. Cya gatatu yabwiye abagalatiya, arababwira ngo kuko nabibabwiye niyiziye naje kubabwira ubupfu mugira, muri ibipfu. Yamababwira ngo muri abapfafa, ngo kandi hari ibimenyetso bigaragaza ko muri ibipfu. Arababwira ngo niyo mpamvu ngo mwatangiye iby'umwuka ngo mukaba muheruka iby'umubiri. Pawulo nawe ntiyari yoroshe mwuka vyarama. Arababwira ngo mwatangiye iby'umwuka ariko ngo mwabagalatiya mwe ko ndabareba nkabona nta bwenge mufite. Ni gute mwotangira iby'umwuka mugaheruka iby'umubiri? Nibyo Aimable yavuze. Aravuga ngo izo mushaka kugaragaza ko muragaragaza kuko inyuma muri beza ariko imbere muri mwebwe ngo muri birura imitima yanyu si y'abantu, muri nyamaswa abantu, timuri abantu beza. Haleluya. Buriya ngo ibikayangana byose si zahabu, ariko aho baza bapimira izahabu bakabona neza kuko ariyo ni muri wa muriro nababwiye. Baza bayizana bakayishira mu muriro ikamihindura ibara, ariko kitari izahabu iyo kigeze he mu muriro haza haba ibintu bikomeye cyane, ibintu bikomeye cyane izisha. Ngo yamababaza ngo ese ubwo bupfu bwanyu ni indogano, ninde wabaroze? Umuntu wabaroze nindi? Ubupfu bwanyu nubwo kurogwa cyangwa nubwo abadutseho? Bwana sifiwe. Mwatangiye iby'umwuka murabitaye mugiye mu by'umubiri. Arababwira adaciye ku ruhande. Igice cya 4 tugiye kuganira niho yababwiye nanone ubuntu bw'Imana, bw'Imana apana buriya bundi buhabugenda butembagara ku mbuga. Avuga ubw'Imana, aravuga ngo ubuntu bw'Imana agira icyo abuvugaho. Aravuga ngo ndababwira yuko umuragwa iyo akiri umwana ngo abafite abamurera. Uko wataye ukurera ariko uramufite. Haleluya. Wataye ukurera ariko arahari. Aravuga ngo uyu muntu ngo akiri umwana ngo abafite uburenganzira ku byasi, ngo ariko yatareneza igihe cyo kubihabwa ngo azakomeza kugengwa n'abamurera. Batanze urugero baravuga ngo ndetse ngo niyo yaba ari umugaragu ngo ariko azamugenzereza ngo kugeza igihe azategekera akazahabwa 8 ngo mu gihise yategetse. Mu busanzwe ntibaza baheza umuntu 8 ataragira urugo. N'ubikoze aba ari ikirara nawe. Umuntu uje akavuga ngo ni bamuheza 8 aba afite izindi nyungu. Arahari muri Bibiliya yama yaduka mu gitondo afite bakuru biwe ngo ni bamuha 8. Baguha 8 habaye iki? Isa aravuga ati kugira ngo induri reka kuba baba barawumuhaye. Abagize atyo. Ibikonko bokese bizamenye iyo bija aragenda. Ngo amare kugenda iyo yagiye arashika ngo arya wa 8 urashira. 8 ngo umaze gushira aja mu buzamu buramunanira, ashaka ngo naho yora icumbi se ryahereye kera riragoye. Ngo araheba. Amaze guheba icumbi amaze kuribura, utekereza aho umuntu yagiye gushakira aho ingurube ziba.
nabwo yarabifitiye uburenganzira bwo kugera ku rupango rw'ingurube. Yarabifitiye ubwo burenganzira, ngo azabwira nyirazo, ngo aramubwira ngo ese ushobora kunyemerera aha nkahaba muri iki gikingi? Bwana sifiwe. Haleluya. Aho uri niho heza kuruta aho ugana. Aravuga ngo wonyemerera ahantu nkaba. Waramubwira ati bimeze bite? Aravuga ati uyu nawe kararorongotana. Ngo ageze aho ngo yisuzumye, niko Bibiliya ijambo ry'Imana izivuga, ngo abona ko ari ngombwa kugaruka mu rugo kwa se. Uko nta handi wowe n'umubyeyi nkabugarutse gusa, nkabugarutse mu bitekerezo, ubwenge bukagera iriya ukabona kuko ibyo. Hariho umutanzaniya numvise ahabwiriza, aravuga ngo uyu mwana wari warazimiye, ngo iyo asha kumenya ko yari yarazimiye, ngo aba yaragarutse gushaka, ngo agahura n'ababa mushaka kandi ngo bari bahari. Haleluya. Ngo aragenda, ngo aravuga ngo izo ari zo zose, ngo yisuzumye, ngo abona kuko ari ngombwa kugaruka. Nuko wawihagarara ariko ni ngombwa, ni ngombwa kugaruka. Nukuri ni ngombwa, ni ngombwa kugomba kugaruka. Wageze aho waravuga ati nuko nyine ibi bampaye bihindutse amateka, ndagiye ndiyemeza n'ibindi. Ariko ababyeyi ngo kuko ari umubyeyi w'imbabazi, ngo yamamubwira ngo ubundi se wagiye hano ntihari iwanyu? Ababyeyi ni abantu beza, ngo bama bafata ikimasa, ngo batumane imyenda myiza, ngo wari warasigaye iwe ngo arababara. Ariko ngo isamubwira ijambo ryiza, sinkeneye kuhatinda. Ngo aramubwira ngo uyu nguyu kuhawubona arazutse. Uyu nguyu arazutse. Iyo uzutse uvuye iyo wari uri, iyo uhambye, Bwana sifiwe, aravuga ngo uyu nguyu ndumufate sinkawe, arazutse. Aravuga ngo kubera ko azutse ni mumurekaze. Kandi ga nawe yari afite rezo, ngo yaravuze ati se kanje wari warasigaye ku rugo, iyo ibazwe ite? Iyi ngiyi iziziki ibazwe gutuko? Umuntu agende ashikamara ibintu, namara ahembwe kubagwa, ibizo turabifata gute? Ibyo ngibyo bigereranwa no kwihagararaho kwa kundi bavuze ko gusaba imbabazi. Niko neza nta muntu n'umwe wera ngo de ufite igifurushi cy'intege nke zawe, ariko urazifite gusa ntuzemera, ariko izozo zirahari. Bwana sifiwe. Aravuga ngo utegerezwa gukura, ugahabwa umurage warakuze, kugira ngo ibindi bazoguha utazagenda uzica nabi nkuko byagenze. Tuzobyica. Ijambo gukura riravuga mu Kinyarwanda cyiza ngo nukurusha gusaho na Kristo. Iyo wifuza gukura mu buryo bw'umwuka, uba uri mu nzira ikuganisha gusa neza na Kristo, mu mirimo, mu mitekerereze neza n'urugero rwiza rwa Kristo. Kandi ngo iyo umuntu amaze gukura, ngo azagera mu kigero cyiza ngo Kristo ashaka, cyiza Kristo akeneye. Ikigaragaza ko umuntu yakuze, ndavuga mu buryo bw'umwuka, gukura kundiho ko ndabibona ko mukuze, azayimenya. Haleluya. Azayimenya
kuko mvuze uko umeze mba mzukije intambara, ariko wewe wiyizi neza kuruta uko jewe nkuzi, wiyizi neza kuruta uko abakurera bakuzi, wiyizi neza kuruta uko abagushumbye bakuzi neza neza. Amafuti yawe uyazi imbere n'inyuma. Impamvu tuza tunenga uko twiyizi, twamara tugakenera ngo tugaragare uko tutari, tujijisha abantu, twirorosi inshusho, kuri twananiwe kwiyakira. Iyo umuntu yananiwe kwiyakira ko umusatsi we utari irende, bikamunanira neza neza kumva kuko agomba nico gihaza kereye inzira zo kugereranya, nukunanirwa kwiyakira. Yananiwe kwiyakira ko ibyo yahawe byavuye ku Mana. Yarananiwe kwiyakira ngo abirebe. Tube nk'abazamurira data icubahiro. Haleluya! Icya kabiri, iyo umuntu yakuze azanyurwa n'ibiza afite, mbere yo kwimenya icya kabiri uzunyugwa. Uburebure Imana yambaye ngereranyije kuvuga ngo ndashaka ubugufi cyangwa nkeneye kongera kubaho muremure, nzanye ibibazo. Uko mba nzanye ibibazo muri famiye, kandi simba mbizanye ukundi, ni ubugingo bwanje mpaye nkoroga. Imana yashimye izi mezire, izimpa gutya ziresha. Ninanigwa nzobona niwe kwiyakira. Bavandimwe, abantu baza biyakira uko bameze, ni byiza cyane. Imana uzuba proud yicurico, niko kwiza kwimenya, wamara ukongera ukanyugwa. Nta wundi nje uzoza hano, azoza dusa ariko sinje. Nta fotokopi yanje muzobona hanze, tibikunda. Ariko hazaza uwo dusa, ariko nanone ntazoba havuga nk'uko mbaye mvuga. Icya gatatu, iyo umuntu yakuze agira ingendo itandukanye n'iy'abandi. Bwana sifiwe. Agereranya urugendo rwe akamenya aho aruroza. Bibiliya iravuga ngo abagenzi barahagurutse ari babiri, ngo iyo bahagurutse bakagenda bombi bafashe safari ngo bakagenda, ngo umwe abafite intego ye undi abafitiye. Mu gihe bataraganye, guhura n'umuntu wari yakambwira ngo agiye mu mujyi nkama mukurikira, ako nakashagari. Nakashagari. Ngiye mu mujyi gukora iki? Nashika akinjira muri banke naje ninjiremo. Nashika akinjira muri restaurant karuza naje ninjire. Abafite intego yamujanye. Umuntu wakuze azagira intego mu rugendo. Bwana sifiwe. Azagira intego y'icarico, agira objective y'ikimuhagurukije. Nta muntu wese uraha utateguye kuza hano. Nimba uzanakubayeho ubwo rugenzi rwa ferinzi, nimba waje utazi intego ikuzanye, ubwo rugendo tuzoruhemberwa bagiye kuvuga. Haleluya. Icanyuma, uwo muntu wakuze neza azamenya neza kwihana. Aza amafuti ye azi no kuyatunganya, kuyarangiza. Kandi kwihana kwiza ni ukwihanira kureka. Hari umugani umwe uvuga hejuru y'impyisi. Impyisi ngo yaje kwirega kuri padiri, ariko ngo ibizi neza kuko mu mutima itayihanira kureka. Noneho ngo igihe gipfukamye mu maguru ya padiri, hako ni igitangaza. Ngo yari igiye kwihana kujya intama, ngo igipfukamye mu maguru ya padiri gutyo, ngo intama ziratambuka. Ngo yamibwira padiri ngo padiri, ngo gira vuba ziratambutse. Kwihanira kureka. Kwihanira kureka. Kwihana si umuhango. Si umuhango
wo kuririmba ya ndirimbo duhoraho hano ngo iyi ndirimbo ngo amateraniro ntiyo ruwatangira ngo itaririmbwe ho bike ntabwo ari umuhango kwihana si umuhango Bibiliya iravuga ngo si ubuhanga si uguca mu bwenge usibye kuvuga ibyaha wakoze nta kindi usibye kubivuga uko byitwa usibye kubwira umugabo ko uri umunyamafuti kandi uyavuze mu izina padi gira vuba kwihanira kureka biravuga ngo Bibiliya iyo ugiye kwirega kwa mushumbira hijya mu cumba tutabizi twebwe ukavuga ati mushumba sinza ntaga icacumi none gandaje mbabarira Bibiliya si kwivuga ivuga neza kuko iyo ugiyeyo ugomba kujana ibirarane byose birumvikanye ibirarane byose ukabijana mwishashe wamara kugerira ukabwira mushumba ati nkeneye umugisha none ga nazanya amadeni mbabarira aho ako kantu ndabizi ko katobaryohera ariko karahari inzira yo gukorera Imana si ukuyimenyera ngo uvuge ngo naje novuga inzira y'ukuri ni Yesu Kristo yonyine itagira izindi nzira ibyo wovuga byose ibyo wokora byose inzira y'ukuri no kwizera umwami Yesu ni ukwizera umwami Yesu kandi kwizera mwarimu yabivuze ni inzira nziza ni inzira itoguhekana kwizera umwami Yesu uba wiringiye ikintu gikomeye abantu bizeye umwami Yesu baba mu ijuru kandi bari mu isi kubera ko uwo bizeye arashoboye uwo bizeye ni umugabo udoshobora gutererana uwundi haleluya akenshi iyo dusengera ibyifuzo biremereye kandi bikomeye cyane kugira ngo bisubizwe nuko kwizera kwacu kuba gushikamye Bibiliya iravuga ngo kwizera kwacu ngo ni kutangana ngo nakabuto haleluya kwizera amasengesho adafite kwizera na amasengesho ari hafi ya ntayo ni imyidagaduro ni gym mu gihe utizeye umwami Yesu ariko icyo wizeye Dawudi ngo yagiye gusura bene se ngo amaze kuhagera gusa ngo arebe urugamba ruhari ngo arabaza ngo ariko uyu muntu iki cyizere karagikura hehe cyo gutuka Imana iki cyizere karakivana he ubu budahangarwa bakuru batugira karimi ja mu ntama mu mibunda mu gihe mpaheruka twende twazaga turagira intama zaga zigenda mu nka ariko nza numva bavuga ngo bazabaziragira nazo ababaye ku ndondo bazabimbwira hano ngo zigira abashumba hari abazabimbwira hano ko bagaza birwa ziragira ngo yaramubwiye aramubwira ngo subira mu ntama erekerayo genda subirayo mu badafite ijambo hano tuhari nuko abanyantege nke baza bavuga urugamba rwose baza barurebera mu mubiri ubushize umusaza Robogora yaratubwiye mu giterane ngo kizokwereka umunebwe nyawe ngo azasenga gusa gwajije neza ngo azasenga gwajije igihe ari mu kibazo turabagira baza bazuka baza mu materaniro saa moya iyo ashitse hano saa moya akarunguruka gutya tuzatwama tumenye ikibazo kiri mu rugo mwitegure runaka muramusengera kamafuroninga ku cumba kibazo cabaye kwa runaka ikibazo cabaye ifaranga zabuze gusenga tibingana n'igikorwa cyo gutunga umutiba w'inzuki mu nzu
ngo igihe cyose wahomeze ngo uzugenda ngo ukozemwo, ariko mu gihe utabukeneye ngo ugende burundu. Si uko bimeze. Haleluya. Gukura biguhesha kumenya gushima. Haleluya. Biguhesha kumenya gushima. Umuntu yakuze ntazazira, nta muntu mukuru uzuzira. Hawe Ahabu yarazize ngo nuko ngo Namani yamubwiye ngo simpangurisha ibyanje. Nabote ngo yamubwiye ngo ibyanje simpambigurisha. Uko ngo ico ngico ucamaga itumazira. Umwumvire bene uwo mwami. Ngo arazize ngo nuko ngo Nabote yanje kugurisha ibye. Ngo yamarya amayerekeye ivuri. Aracura amayerekeye ivuri ngo uko bavuze ngo ntagurisha ibye. Tutekereze ko ibintu byose bizogenda nk'uko ushaka. Haleluya. Ngo utekereze kumenya gahunda z'abanyamasengesho, umenye iz'abaririmbyi bitakureba uri umugabo wo mu ikanisa. Ngo ibyo ngo ubimenye, ngo umenye uko icacumi kizagikora, ngo nabaza bagura umuriro, ngo bamenye ngo uko ifaranga ngo zakoze ngo ku murongo, ngo ubimenye. N'abagore ngo barabikeneye ngo babimenye uko ifaranga ngo zizazikora, ngo bakeneye ngo kumenya ngo umurongo ngo neza ngo nyawe. Hari umupasiteri watubwiye ngo yakiriye umupasiteri uvuye ruguru, ngo batanga amatangazo, bava kuyatangaza ngo akama mukoraho bicaranye, ngo twebwe iwacu suku baza bagira. Ataye amatangazo mu kuyatanga nabi, twebwe iwacu suku. Nawe ngo akongera akamwibutsa akamubwira ngo hano si iwanyu. None kurumva iyo mubwira gute? Nawe ngo akamwibutsa akamubwira ngo hano si iwanyu. Udatekereza ko kiri iwanyu warabunze. Yabitubwiye neza bienvenue. Tiyazanywe n'intambara. Sico kibazo muza mutubaza hano se. Ariko utarakibajijwe none niwe wozizana. Kuriya kubibaza wa kwambere kuba mu mubatizo. Hariya mu mubatizo hazafatirwa ibyemezo bikomeye cyane. Ririya atorera abantu benshi ntibaza bagera kuri Yorodani, ariko abantu baza bava mu mazi bagitose bafashe ibyemezo biremereye. Biremereye cyane, bikomeye. Ariko iyo birenzeho uba wizana intambara, kandi intambara utazoshobora. Iyo umushumba ahagararanye hano n'Imana akagira ijambo avuga, ubugiye ubusezeye. Rutayisire yaratubwiye ngo bazomumenyere mu bindi, ariko ngo ibizo kwatura ijambo ahagaze hano siyo kabimenyeremo. Uzomumenyere mu bindi, ariko hano uwo kwa mujana najyo. Umugabo umwe yigeze gukubita umuhanuzi umwe, amukubitira mu isoko yasinze, ariko ntiyamusaba imbabazi. Wa muntu abibwira abana barababwira ati runaka yarankubise, none ngiye gusenga, ibyo ngiye gusengera nibiramuka bibaye jega ndi umubyeyi muzoze mumbwire nongere gasenga irindi sengesho ryo kumugarura. Kurumva ukunda abakozi b'Imana baza bategeka ngo amara bibwira Imana ko arenganiye mu isoko kandi arenganijwe n'uwasinze. Harabibwira gusa, Imana ikora imirimo. Umuntu agenda adasezeye amara igihe kinini, ariko ngo bamare kugaruka babwira muzehe ati cya kibazo gacarabaye, nyiri rugo aragaruka. Kuba nyiri rugo baza bagenda kubera ibibazo by'amahombi, kaburirwa irengero neza kubera amahombi, ariko basenga bakongera kandi bakagaruka. Ariko abo tuvuga basenga ni abahe? Ni abasenga mu kuri no mu mwuka. Haleluya. Ni abasenga mu kuri no mu mwuka. Ni ababwira Imana bakayibwira Imana nta kibarega nta kibashinja, bakabwira Imana ngo Mana turataramye
ngaho nawe kora. Dutaramiye Imana, kora igitangaza muri uyu mugoroba, kora igitangaza. Niyo mpamvu bavuga butumwa ntaho batandukaniye, nta nuwa cyane, nta nuza ubwiriza neza. Ziriya ni impaka z'ubusa. Bigeze kubibaza wikibane baramubaza ati se ni umuvuga butumwa mwiza numeze gute? Arababwira ngo nta muvuga butumwa mwiza uhaba, ngo umuvuga butumwa mwiza gusa ngo nudakandagira imbuto yateye. Nuwo imitima yacu irabihamya kuko gukura ari ukumenya neza udashidikanya, kandi nta muntu wofasha undi gufata ibyemezo usibye wewe n'umutima wawe. Yarabitubwiye bienvenue ku cyumweru, kugwa kuri 5 ukagwa kuri itariki 20, ugahora mu kiziba, ugahorana impamvu zitaza zishira, kandi umunyantege nkazaburana azaburana, azi gukurikiranya amagambo, azi kwisobanura, yanga gutsindwa. Ariko umuntu wakuze azatsindwa, baza bavuga ngo ingunguru yirangira ngo ibiri mu busa. Ingunguru yirangira ibiri mu busa, iyo bayikozeho ingunguru iri mu busa izivuga, ariko irimo ikintu ntizivuga, ibicecetse. Bavandimwe, gukura bihesha kubana amahoro. Bibiliya iravuga ngo mu rwacu ruhande ngo tubane n'abantu bose amahoro. Mu rwacu ruhande tugerageze uko dushoboye tubane amahoro. Iyo umuntu aharanira amahoro abanza kuyiha mbere yuko ayaha abandi. Haleluya. Uzuyiha mbere yuko abandi amahoro ubanza kuyiha. Iyo wihaye amahoro uba ufite n'intego yo kuyaha abandi. Niba dufite intego yo kubwira abantu Yesu, nitubabwire uwo dufite, nitubabwire uwo duharanira kubona, ngo tugende mu mahanga yose. Imbuto niko Chance na Beni baririmbye ngo ni ubuhamya bw'igendera, ni ubuhamya nabwo bw'igendera. Imbuto nziza, imirimo myiza. Dorikasi ngo yakoze imirimo gusa, imirimo yonyine, imirimo gusa, atavuze ijambo. Ngo abapfakazi n'imfuzi ngo baravuga ngo uyu kubera imirimo ntaho yoje, ntitwokwemera ko agenda kubera imirimo yakoze muri no karitsiye. Ariko abandi kubera ko batagira imirimo, hari ahantu nabaye, nibo bantu ba mbere nzi bakiriye urupfu. Uzusanga n'abantu 5 bafite umurambo bagenda bajya ibisheke, nta nico bibabwiye. Ni ukuri kw'Imana, narabibonye n'aya maso. Ahantu hitwa Kalemi basobanukiwe urupfu, baza bashira imva hano, bagenda bajya igisheke. Nico kikwereka kuko ntaco biba bibabwiye. Ahajya igisheke ukavuga ngo ese ukuyu ni umurambo cyangwe ahajya igisheke, kandi baza bagenda baririmba. Ukuyu muntu agira ifamiye pi, ariko nuyobore 5 kwaza wamugenda nk'umwuzukuru wa Hitireri. Imana ishaka ko dukura tukava ku rwego abantu badutekerezaho tukaja ku rwego Imana ishaka. Haleluya. Tukaja ku rwego Imana ishaka. Gukura ni ikintu cyiza. Tushobora gukura udafite abo wakujije.
bagomba kuhaba nabufasha gukura. Nyuma yaha hari ahandi tugiye kuja hitwa imuhira, hitwa mu rugo, mu itorero ryo mu rugo. Ese ibyishimo tugira hano mu rugo iyo usenze uzuvuga ku ndimi? Simvuze ngo munsubize. Wovuga ku ndimi mu rugo mu gicuku wicuye ukazivugaho? Orambura ibyanditswe ugasoma ibyanditswe wicuye? Aho woba nkubwira umugabo nti buretse nko kuririmba zamura Imana icubahiro tube nk'abashauti haleluya, wobivuga? Ariko ndahomeye n'ukuri kwima iryo jambo ryo kuva mu kanwa. Uza usaba imbabazi kangahe? Ni kangahe? Usaba imbabazi kangahe? Tugomba guhinduka tukava kuri kamere zimwe na zimwe zitadufitiye umusaruro zo kutwica. Uzi ko hari abantu bicara hano mu materaniro azi ngo ari ku rundi rwego ngo abandi batariho. Ndabarahiriye umuntu azama yicara hano ngo ari ku rundi rwego ngo abandi uruhe? Uzogurire tururebe ubwo rwego uriho. Nta muntu uzi ukurinda iwawe, nta uzi ukumanyurira uza wimanyurira. Abantu bose barangana. Umugabo umwe yabwiye ababo ngo baza bateza urusaku, arababwira ati reka turuteze turi bazima. Ati nimba ukeneye haba tuje uje ku marimbi, nta rusaku wumvayo. Niho hari abantu bacecetse bataza bavuga, batagira ubaganiriza, baraho. Isaka yarakumbuye kabiri. Imana data iduhe gukura no gutahura tukamenya igikwiye, kubera ko ikidukwiriye mu marangamutima yacu ntitugikeneye, ariko Imana niyizi ikigukwiriye, niyikizi neza ko aricyo kigukwiriye. Ariko wewe izo ureba ukabona ari byo bigukwiriye, ni ukuri si ibyo. Ikigukwiriye n'Imana ikizi. Kuri iyi nyota dufite twese Imana kirayibona. Izi mpamvu waje, izi sengesho wazanye, izi nico wasenze. Niba kera imirimo yahiye kare ntaco kugikoze, ariko niba ufite intego yakuzanye nziza yo kubwira Imana ngo Mana mfite ikicifuzo none ga ndakikweretse, buri umuntu agira uko azasenga. Ariko nuzugera hano uzusengera icakuzanye mbere, batararunda ibindi hano. Ni nko muri stowaga uzozuja kwakubitaho ibindi bigera, uza wamugisengera winjiye, nugera imuhira wongera ucereka Imana. Turambirwe biza avuga ngo kuzogeza i Yerusalemu izahinduka amashimwe. Twatubwira Imana gusa ngo Mana turakwizeye, Mana turakwiringiye. Kubera ko iyo umuntu yamenye gushima, akamenya ubwe, akamenya intege nkeze, akamenya uko agenda, akamenya uko avuga, akamenya uwo babana mu rugo, ririya torero rirakomeye cyane, rirakomeye cyane, rirakomeye, rirakomeye ririya torero ry'imuhira. Ariko wari wabonaho abantu batongana bari imuhira, mwaje kuryama buri wese akazagenda urusorongo kuko kucitse intege nke ziba zinjije, shitani kujya aba havuga ati gitego kirimo. Ko ndavuga iwanje simpamvuga mwebwe, ariko kurya ntakiruta imbabazi. Hari abantu bazi guhisha amarangamutima yabo cyane. Umuntu ushobora agatukura amaso ariko ngo ndiyoro hagaragaza uburakari, kandi abubwira akazaruha agatukura amaso, ariko abandi ntibazabibisha, baza babivuga kare uko bimeze kose kose. Umwami Yesu aratuzi iyo turakaye, atuzi niyo tutarakaye, atuzi iyo twahishe, atuzi niyo tutahishe. Niki wohisha Imana?
niki woyihisha hehe? Woyihisha he? Yaravuze ngo ni hehe nahungira ukuboko kwawe Mana? Ngo namanuka nkaja mu nyanja, ngo aho naho ngo uhansanga. Ngo nazamuka ngo nkaje iyo mu nyenyeri, naho ngo uhansanga. Ukuboko kwawe ngo kwankurayo. Nta kintu wohisha Imana itohishura. Hari n'ibyo yahishe bitarahishuka dutegereje ko bihishuka. Dufite amatsiko yo kubibona tugeze mu ijuru. Tutarabibona tuzataramana n'abera bose banesheje uyu mubiri ndetse na Satani. Tuzahora turirimba imbere ya ntebe, mbega umunezero tubonye. Tuzahora turirimba imbere ya ntebe, mbega umunezero tubonye. Haleluya! Umunezero wo kubona Yesu uzatwibagiza imibabaro yose twaririye mu isi. Nta kintu kizosa no kubona Yesu. Kandi igitaramo tuzoba turimo ni igitaramo kidafite amasaha azorangiriraho. Tuzotarama gusa. Abantu banga igitaramo sinzi iyo muzoja. Tuzotarama gusa. Dutarame. Gusenga kuzoba kwarangiye. Kuko badukupa oyayi. Tuzahora turamya Imana gusa tuvuga ngo Mana urera. Ngo ibizima n'abakuru n'abaserafi ngo bazoza bahora bavuga ngo Mana urera. Abazuru ngo bakoze practice ngo Imana izobishimire, ngo aribo bazoramya, ngo aribo bazohimbaza no kuramya mu ijuru kuri kw'Imana. Nibo ba mbere bazi kuramya Imana no kuyihimbaza. Hosana, 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 hashimuje muri irya zina y'umwana w'intama. Hosana, 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 hashimuje muri irya zina y'umwana w'intama. Ijambo ry'Imana riduheshe guhinduka, twihereyeho tudahereye ku bandi. Twe kwigira abacamanza, umucamanza arahari. Bibiliya avuga ngo umurezi wacu ni Satani, ngo azagenda azerera. Iyo abantu bari mu ntege nke baza bagira ibyo bapfa, ariko iyo abantu bari mu buzutse baza bahanga Imana amaso, bakabwira Imana ngo Mana ni wowe twizeye, ibindi ni nyuma. Mwakire neza ijambo ry'Imana.